ассалому алайкум подписчикони азиз гироми қадр, хуш омадед ба канали Бухта Арсити. Умедворам ки ҳама кас аз ҳар сарбаланд хонобод инҷа ҳастен. подписчикони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф, шаҳри Бухтар. камтар намоша бари подписчикон бари каналро навор мекунем то ки подписчикони канали Бухта Арсити ай нархнаҳои мол бохаваршанд. бародарони азиз, боз мо шурӯъ менем навор ай ҳамин ғанаҷинои нозоида сараввал анами бародаре ки дар ҳаминҷа мутахассиси барои молои биғиза анамира як бори дигарам боша навор мекунем. рақами телефоншон барои бародароне ки моли биғиз доранд дар хонаҳошон ҳам занг бизананд, меояд дар хона 3-4 та молшам меояд мебинад. бародар истиқоматдори шаҳри ноҳияи бахшиш ноҳияи дӯстияи собиқ ном ҷиликул. ина муҳаммадҷон гуфтагӣ доктор мутахассис оид барои молои биғиза проверка кардан. узи дораи нагарданшда мутахассия ки ҳамаи моломонамо ҳамин бародар проверка мекунад, мебинад ба дили пур мехарем мефурӯшем. муҳаммадҷон рақамои телефон та бор гап гӯ 39 33 40 02. анами бародар дар занг мезани бародарон дар хонаотона мия молотона проверка мекунад. ай биғизи қисириш мегатон дар бозорорам ки боша ин рақами ватсап тано рақами ватсап та я бурга такрор кун 31 03 02. подписчикони азиз ба ҳамин рақамо метавонед ки занг бизанед. дар рақамош ватсап ай дар рақамои гуфтем гузаштем телефони дастиш 24 соата кор мекунад. дар бозорам боше ба кадом бозори чоршанбозори гаравтӣ молбозори коммунизми қимсангир бародарон азиз, ин молбозори Ҳоҷи Шариф метавонед ки занг бизанед. ҳамин бозорода ҳаст, иштирок мекунад, молои биғизотона проверка мекунад мегатон бародарон азиз. мо ина шурӯъ мекунем навора иншоалло ҳамин ғанаҷинакое ки дар пешмо меояд ғанаҷини нағз нағзша баш мо навор мекунем. лайкотона бизанед, дастгиритона фаромӯш накунед. дастгириш мо пешавӣ кори мо бародарон азиз. наворҳои мо баҳри шумо. подписчикони азиз, як сар ғанаҷин барои боқида намешад, чанд фарқ яке моли хуб даст. чанд сом гуфтира бародар? 16000 мега муомила дорад. бозор чӣ пирсид? 14600 сом. намазне ки моли карпати нағзе бародар азиз. хел моли фигура стойкаи нағз дорад. хушо ҳамият бите моли хушрӯ дорад. подписчикони азиз, як ғанаҷина ки карпатаки фасона ки хушрӯи дигар 14000 мега муомила дорад. худо русанга 12600 сом худом пирсидам барои худом. надоданам мол моли базеб стойкаи нағз дорад. фигура хушрӯ дорад. молам бародар бихамода барои мол кардан ки рост дигар мега бихаталаб шид ба ҳамин хотир бозор дорад. неки мол нағза моли хушрӯ 12500 кардана худом 200 тун боло кардам надодан 12600 сом. озина бош иштат карда шишта. подписчикони азиз, ана молари базебакора тамошо кунед хушрӯчора. анами бародар ҳамин мола ба маблағи 15000 сомони савдо шид. анами якумиш як тага зур будушал дар главни канал мемонем уш 20000 сомон савдо шуда. моли нағз набуд хайра мо сурат гирифтем успати навор карда накардем уш 20000 сомон савдо шуда. дар главни ҳамин канал мемонем шуд. ана подписчикони азиз, иша чанд сом мегӯи? худо чанд? 16500 мега 14800 сомон кардай надода. 14800 надодиш. якин сола ғанаҷинарга нав бихаталаб шиде бихаш намондаи 14800 сом кардесан. мола ғасишам тамошои бародарон азиз беҳад моли ғасай конкрет моли фасони хушрӯ. иша кия? рақами телефон табгӯ 30 20 27 25. бародарон дар ҳамин рақамҳои тавонед занг бизанед харидор кунед. мола моли базеби хушрӯ касе мол кунад барои мол кардан арзишманд аст. ҳақиқат моли базеби хушрӯ аст. бародарон ин моли простой нест, моли зодураки фасон аст. бе ягон тариф худаш мол маълум аст. ха изотура касе ки мола мешноса ҳамо харидорӣ мекунад. бародар баъзе бародар мегӯянд қимата нест, мола арзишиш ҳаст. бародар хушрӯ стойкаи мола тамошо кунед. лайкотона бизанед, дастгиритона фаромӯш накунед. подписчикони азиз, ана ин сарам 17000 сомон меояд моли шведаки фасона бихамондаги чаноҳа як мошин биха рафтаги хай гирифтаги нагирифтагиш номаълум бародар азиз. як мошин бихамондаги 17000 сомон муомила дора. бозор чӣ пирси? 15700 сом. як камега ки надода. ин шамоли нақд бародар азиз, моли картинка
Alaşa چند سوم گفتی؟ ایشان هم 10,000 معامله داره. شما تماشا کنید. چهار جمال. ایشان بازار چی پسر کرامون؟ 15,000 سوم نداده ایشان. میرم مال نغزه برمی‌آید 15,000 سوم نداده. این هم شاخته. ایش نمیگه گلشنه چند خواهد 14,000 سوم معامله داره. اینا چند سوم نداده؟ اینا چند سوم نداده؟ چند سوم نداده ایشان؟ اینا برادر از خطی انایی سیاه علق 24,000 12,000 ندادم مثلا یه زود هم برادرم عزیز 24,000 ندادم باز رقم تلفن برادرم میگم برای انمی شوید علاش رقم تلفن تبگو 877 2 8 713 52 پس کن از همین رقم میتونه زنگ بزنه خریداری کنه یعنی صاحب مال صاحب نمره تلفن شد برای هر دی مالو نمره نقد بسن اشکاتی بردار از یعنی مال 13,000 میگه 11,000 دانه داده ایران اونجا شویده که فسانه که سورت خوبه برادران عزیز فکر عقیدتون در کامنتر بنویسید برادران عزیز سه که صاحب ما میگن ما همورا میگیم ما پیش خودمون یگان نفع یگان کسبون چی بردار نمیکنیم سه که صاحب ما میگه برادر ما میگیم 11,000 ندادن یکم میگه 13,000 بیشتر از معامله داره کافی مولات یک حقا مولای نظام مولات کای نویس بگه همش مولای نظام اینجا برادران عزیز کنازی برای بخیدن 13,000 میگه بزرگ 12,200 سنش کرده یک 12,000 شیلگی شده است همون شده مال قصه که برای بخیدن 12,200 سنش ندادهش 12,000 جای پول گیریش توچکش پس چون از یک سرغنه جنچه خوش روک 8,000 میگه 7,000 ندادن خوش رو تماشا کنیم نجنه که بعضی بگده است پسیشکان عزیز همین به خچه برادر 14,000 سوم میگه 12,000 تو 13,000 کردنش سویکای نقدر مولاکی کل بخرده است مورخ شروع مولاکی بزک 12,000 تو 13,000 کردن ندادیشه رقم تلفن تبگو 102 60 55 60 برادران از کسی که خریدار کردن باشه به همین رقم زنگ بزنه خریدار کنه برادر میگه که سوداش طوری شه معاملهش طوری شه دستاف کشه خدمت میکنه مول نغزه زنگ بزنه خریداری کنه معاملهش هم ان شاء الله که معامله خوب داره مول نغزه برادر چند سورت بازی باگ داره سوکه خوش داره خیلی بازی باگ تماشا دستافکش خودش میشه پادپیسکان عزیز این مال 18,000 سوم ایران همین برادر که از بخشش نور کردن رقمش گفت گذشت بخشای کال 14,000 گفتگیره ایشم همون برادر با همون رقم میتونه زنگ بزنه خرید کنه 18,000 میگم معامله داره دستافکش حساب خودش میشه ایش برای بخیدن برادران مال برای بخیدن کلبخا هر روز کلبخا برادران عزیز فقط اسپت کنه زنگ بزنه خریداری کنه معامله داره دستافکش حساب خودشه پاکستان از انا بخشه میبینه در نوش ما همین 10,200 سومانی سودا شد 10,200 سومانی برکش دادی برای مثلا برای بخیدن ملاکی چوک میاد شد مال خرابه نه که مال ناز بعضن از این مال 98% 99 بتونه ایران برای بونی کردن ملاکی ناز مال علافخران برادران عزیز نم 100 سوم باشه میگن تقسیم کنید تقسیم نکیسن پاکستان از این بخشه برادر 15,000 سوم میگه 13,200 سوم نداده است بخشه حقیقت بخشه سوکاداری ناز کو پارخی داره مینوسش فقط خرابتر اینه که مالی بازه بره سوشن سوت خوبه 13,200 سوم نداده است پاکستان از این مال برای بخیدن مال استخونداری در نال کلام برآوردگی باشه در نال برآوردگی نیست اینه که مال استخونداری خوبه 15,000 میگه 14,000 ندادن برای بخیدن میشه 14,000 میگه 13,000 کیسه ندادن میگه هرچند برای بخیدن برادران مولای نظامی نقش هم قیمت بعد است موفقی بزرگ فقط مولای برای بخیدن
برای حضور گرمیده و در گرمیده خیلی رزمیر بندی نقض میشه. چم کلون است استانداردش خوبتره. رقم تلفن تا گفت برادر 35 29 34 برادران عزیز همولو اگر همیشه سردون نشن طرف یوان میره برادر ازم طرف یوان میشه خود این برادر بچه خراسان بوده است مولا یوان مقصد که مولای عدیری هم برای بخیدن نقض میشه و همین رقمه گفتن گذاشت میتونی زنگ بزنه خریداری کنه و دام بزرگ معامله نقض میکنه اگر کسی که خریدار شد زنگ بزنه خریداری کنه. پادپیچکان عزیز گرامی دهم جمعه با شما خداحافظی میکنیم. دهمی روز سید جمعه روز سید الایام خدا هم گناه همه ما و شما را مغفرت کنه روز بخشش گناه جمعه تا جمعه برکت زندگی حیات رزق روزی و زیاده گردانه. پروردگار همه ما را راست گفتن راست خوردن را نصیب گردانه. بچه‌های غریب و مسافرت در پناه اسمتشون گردن. برادران عزیز لایکتون رو بزنید دستگیرتون فراموش نکنید. ان شاء الله که ما در خدمت شما تا نوارهای آینده خدا